Abahanzi batanu bakize kurusha abandi mu Rwanda 2024. Number 5. Turahasanga umuhanzi Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben cyangwa se Tiger B mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zigaruye imitima y'abanyarwanda benshi, harimo nk'iyo bita Vazi, Forever, Why ndetse n'izindi zitandukanye. Zamwinjije agatubutse, kongeraho na kampani zitandukanye yasinyenga zamamarize, bikamuhesha gutunga amafaranga arenga hejuru ya miliyari y'amanyarwanda, ndetse no kuba ku mwanya wa 5 mu bahanzi batunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Number 4. Turahasanga Muyombo Thomas wamenyekanye nka Tom Close, nawe wigarura imitima y'abanyarwanda mu bihangano byinshi bitandukanye. Uyu Muyombo Thomas usibye no kuba yarahiriwe n'umuziki, numwe mu baganga bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba kuri ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye no gutanga amaraso. Umuziki, akazi nk'umuganga ndetse na business zitandukanye harimo nko kugurisha ibitabo, yinjije agatubutse Tom Close karenga miliyari 2 z'amanyarwanda,